All right, yeah, more kwaba in sounds from ROSEMENS TV. So mraso say was here transna go kan si ho nsem ayensa kan yedni na enso ede ebedan wo. Abranti otim fidi na chi eye waka so no na epchinchin fidi na baby a wo no so no. Wanya bi enso etimi ahwe na ntempa so ye ne wo ending komo e wo ye nkrofo nkrusun sensemu di ane ye sha ase the free Tottenham Hotspurs. Wonom asye na ade se Tottenham Hotspurs e di adwumaku ne din de ye Ineos group of companies ekopiem ewa asem dibia na Ineos group of companies adwumaku a opanya Manchester United in prempren wa run no opanya ni Sir Jim Ratcliffe British sikanipa wono ene wo bia Ineos adwumaku no dia na the year 2020 na covid eba no ene adwumaku no wono nkrabata no mu bia omoye chemicals na ni titiriw no omoye hand sanitizer covid eba no na gise enduro no bia na ye de efefa yensa ho no adwumaku na say Ineos group of companies na omonkrabata no mu bi enso se adwunom na enum na Tottenham Hotspurs mpanyimfo ene omko benkrom emom be omo official chemical sponsor na omo hand sanitizer ibi enso etimi ediama wonum na enum ene mpanyimfo wo Tottenham Hotspurs ehu se omo dwumadie ehye ani ntino uko Ineos group of companies a omo sanso won krabata mu bi a omo de cars nko na omo enso edi ho dwuma na omo cars omo ye na 4x4 cars ene omo etimi na eno na mpanyimfo tena ase hwe edin na the year 2023 womo ne sa nkrabata isanso ko benkrom se munuanom a omo ko benkrom no be hand sanitizer ede mo no womo dwumadie etimi aso ani nti omo sanso tena ase ene sa nkrabata a omo nso de cars no omo etimi no eko benkrom omo tena ase sensan nkrata na nkrata sign mu no ebehye mu se was a Tottenham Hotspurs baby a omo boba coaches no any players no omo ensia kan ni bi etena dugout one no was omo de omo mfonini no ne logo no enso etimi de tata ho menyo matimi ekoye Tottenham Hotspurs ehwe etimi edi so na eno na ye koda esore ya yenim ye free Robert Bayera ho mama Bayera amma akase bobo kwa ne dini Tottenham Hotspurs womo dwumadi a omo na Ineos omo group of companies a omo krabata omo no cars no yeda sorry ya Sir Jim Ratcliffe a wono kwa Manchester United HM say watwa contract nim na Tottenham Hotspurs mpanyimfo HM say da bi asem no omo entra so sa omo enhwe se opanyino ebetwa contract nto omo di asem no akopiem ewo high court a ene Tottenham Hotspurs SCU Ineos group of companies opanyin kase woda no Sir Jim Ratcliffe Manchester United wono ene obi amprempren wo rane bobo continue going so the latest one if we Tottenham Hotspurs and Manchester United court and see a court and crata hun sensamwa and now Tottenham Hotspurs SCU Ineos group of companies opinion wadano and near Sir Jim Ratcliffe British billionaire kwa Manchester United in Prempreno Tottenham Hotspurs SCU opinion on SCU no ni nyina no ekokowie se there say contract one Tottenham Hotspurs contract on Ineos group of companies no and opinion no atwam omatwam dia omo de akakopiem ewa asendi bia se court emram na sika sembia ewomu no yenje emfa ema Tottenham Hotspurs na gwenso ni kakra ifiri honom ebedi mu nchemu no enso etimi ede ema yetiefo wakasafidie so na ye Tottenham Hotspurs no Justin Kluivert player wo sina kan edma bobukwa ne Benemoth na Bayer for Leverkusen empanyefo HM se odupon etutu aya na boyfriend ne sina nan se wono maton aya branch ne din ye Florent Wirtz de amabubu kwane ne Liverpool 160 million pounds sterling wo mo emfasika no enkonkosho mu kotokuom entena so also mkope ne nsi anamu ntini nsi anamu no ena omawuram ewo bubu kwane ne Benemoth na Holland near branch ne din Justin Kluivert ene player ene bubu kwane ne Bayer for Leverkusen eno edin komo se wanji pinyantum na omra Bundesliga no mesina ka Bay Arena emfa emma bubu kwa ne dini Bayer for Leverkusen na ye Daniel Chire enso etim ediama yetie for nti Justin Kluivert to Bayer for Leverkusen ene enkomodia mprempren eno nso etimi ekoso a ye boy Chire nso no etimi edi ama Anton Costa player ba ko sina kan no Boca Juniors no no ewo omani din ede Argentina na Boca Juniors run United States of America na Club World Cup because nyame adme dacha na etimi asase no wo mo so eba besi akan ebi na ne yetie ani se wo ko Boca Juniors for ashe ya one mo defender ni din ede Anton Costa
uran ewo United States of America omo embassy no ewo oman ni din de Argentina empanyufo HM say omo be man visa ne wawuram enso so aka ni teammate wo no be share kan area maboboko ne Boca Juniors ewo the Club World Cup no ewo United States of America mountains no enya de se ebesi na brante ebone nyina ene se wo hye abrante ne de na yem Costa mpanyimfo HM say emre bi atwam na yonko ni dia na wone ne dia agro na so wone ne kwa enna ekra enna eya ade se okobo okro no na kro no mpanyimfo tena se hyehyem no mu hu no se Costa eye one player na damfo pa ene sa Jilo anase kromfoi intenam se wone kromfo ne ya damfo ntino mpanyimfo HM se omoma no nkrata anase omoma no visa se onka ni teammate Messi kan emfa mo Boca Juniors ewo the Club World Cup mo United States of America mo ntenso a enye ye enti ne Costa eye one defender na nko be gina kire ho atoban ageban edema Boca Juniors boboko no ene mpanyimfo HM se the embassy no ewo Argentina mountain so amoma enkrata emlan shep se obetimi awramo USA na watimi abedi wuduma no mpanyimfo HM se omo entimi ma boy no eyem visa emo no so emisi akamfa Boca Juniors boboko no ewo United States of America ni nyina no se na yonko ni pa na se na damfo obi a woye kromfo enti omo ema no visa enye yi na Boca Juniors mpanyimfo HM se asemi se omo bobobo na se enye ye di omo nkwa entimi entena so woroma de ebedan FIFA na FIFA nso etimi abam no abeboa wonom na omo nso nsa etimi aka nkrata edise fata se na ebe ya branch ne Anton Costa enso betuna be gire kiro si akan ere ama bobokwa ne din ede Boca Juniors enso so ewe the ongoing FIFA Club World Cup anyame adme dachana enso ebetimi ashase yede mu nchiremu no so no ye dane atwe enso etimi ede ama na Roberto Diaz head coach ede ema Olympique de Marseille ewo man in France mountains no panyino after some international Milano ekodi nkuku eka enum ede ama bobokwa ne din ede Paris Saint-Germain ewo just ended the UEFA Champions League final ewo man in din Germany mountains no enum wana mpanyimfo tena se hu se da bi coach ani den ede Inzaghi modimon ade se ewo fom yepa enti Inter mpanyimfo eja Simeone Inzaghi kwan na omo eja no kwan ni dwumadie no enso ebeda ho no mpan a na mpanyimfo any various coaches edin komo se ebu baako ebetinya be so fault nim enso ede ma bobokwa ni den ede International Milan ne din baako beto dwa Roberto Di Acedia wono no ekura Olympique de Marseille bobokon ewo France mountain so na opanyino bontin dia babetu dwa HM se san koma beto dwa se na wono ne Inter mpanyimfo edin komo se obetuna be so dwumadie nim se head coach ede ama Inter bobokon nukra bia any sound sensem nim na wono wonka coaches a na omo epe Inter wonom bobokon nso etima be coach anaso oba be hye Simeone Inzaghi anan ewo Inter wonom bobokon tete sansem na ball fatugu nukra bakokra enso any sound sensem na wasem PSG enum na mo hye International Milano no enye no nwanwa every sem emra wono no hu se Inter euro final na omo ne PSG na eba bebo no ewiase nyina ehu ne se oba France mountain so a France league no omo ehu ne se weak league na je se ade se teams na ho no wonom ehu enye de na sa arrogance na uram no Italy na wodidi nkomo ewo ho no ma na wote se Italy central for ne football administrators ehu ne se PSG team na weak no sa arrogance ene sa idea ni perception na show mutrim no eno ene ma no ekoko wie se bobokwa ne PSG ebo Inter for eka enum every say the seriousness na ewo se Inter for me prepare no mu ne se PSG enso ti se Madrid awuram ewo final every say wono no it o man dey ade France mountain so wo coach Olympique de Marseille woni PSG esia kan wo league nim enti na woni mo yie pa enti wono na enye nwanwa se bobokwa de din ade Inter egi eka enum ewo PSG for enso ano ewo the Champions League final the arrogance and its perception say uram ewo man ni din ade France mountain so league ni ade se ewo form enti teams ewo nyina no body no ade se ewo form ti Inter betwi ade afọ so fala no sa perception no any arrogance na ewo mo enso so adwemu no ene ma sa nkukuo no enso etimi ekọ woro mafa yerebu nchemu no enso ede ema yetiefo ne yeka Italian coaches so ayedi omo ho enkomo no yeuram ewo the reigning champion of the Serie A wopanyane ne Antonio Conte ni abobokwa ne dini Napoli for aso ye adia Antonio Conte ne editu ja HM se
wo hwe ni dwumadie se head coach e de ma Tottenham Hotspurs May 2023 wo je dwumadie no to ho no wantimi anto aso biem no ene enchiremu no enie ne nyina ene se wo hwe no Antonio Conte wo wuram e wo ye bobukwa ni din e de Tottenham Hotspurs bobukwa no wo hwe ni first season ade se wotimi de Tottenham for 8 year qualify for Champions League na one last match omne Norwich City ebowie ya ebeba mu se wo 8 year qualify for Champions League no na ade se uko dressing room na the coaching staff no ene Tottenham Hotspurs mpanyimfo wo bia aginani wo agilate ye pa kam yakwa ese wo mo atimi agide Premier League ne de ehye omna so wo mo bisa ya wo mo emankyeremu eba ye ene se ade se Tottenham Hotspurs atimi atwa Arsenal qualify for Champions League enti eno no ni Jason kokra na Antonio Conte friend coaching staff no ka edi chom se wono Antonio Conte no wono when celebrate say the team atimi qualify for top 4 enti wo shate wono mo down ama mo antimi an celebrate biem eno no obehu se Tottenham Hotspurs mpanyimfo kra weak mentality ni nyina ene se won qualify for top 4 na wo emma majiwani se watimi qualify na se wagikruwa enti yade se wode no enso etimi eto se team na ba befa no wo ambition yade se ewo form na ade ba ko esanso etosumienu na emmo wensanso entimi anto aso yare ni nyina ene se wono no emra wo wura mo Tottenham Hotspurs na wo behu se wabeji dwumadie kase de esi ni metri so na waye bi da the year 2021 wodi Chelsea edi Premier League no se wo sanso aba Tottenham Hotspurs there e wo se wotimi edi Premier League man yema so etimi ekoye enti ono kra no wo yare ya na woda asopiti ni ye no operation ye de nsekan ne ayem Caesars ekeka no wa ma ne ho entimi anto no enwie no sanso begina dugout na wo coach Tottenham Hotspurs boboko no ni nyina ene se na wo ye serious se wo betimi age nkruwa edema Tottenham Hotspurs won team na season ba na wie ya wo be hu se o ma qualify for Champions League wo mo celebrate ye no wo be hu se da bi Tottenham Hotspurs enye team e wo se ye kue hu ade ma wo mo e wo mu dwumadi a wo nso wu edi se head coach e bi so mo kra no wo mo nye team wo mo epe nkruwa bi etimi age season ba na wie ye na wo etimi awura mo the top 4 na wo mo eni enso etimi age ho enti obehu se wo mo ambition no esanso e wo form na ade etasemiansa ema wansanso anto aso anya adwuma biem amfama Tottenham Hotspurs eye enamfuwo ni nyina ene se wono Antonio Conte no ni team a wode ewuram ewo Tottenham Hotspurs no ni assistant coach after 16 days ebeja no hono moko ni nyina se bamowo enso be for panyi no ede no ekoi enu na kire ensanso anso hono manadamfo pa no ne ko ena ekra na esanso onadamfo pa no ne ekwa ena ekra ena esanso efrimu a na enye asem keto Gianluca Vialli ene wo bia no ne kwa ena ekra ena wo panyin efrem ti sa wo mienu no ade se eteki the best out of no ye Antonio Conte into no na kamia kwa se was Tottenham Hotspurs won boboko no kra no e was wo ja dwumadie no enso etimi ade to wa inti se ne Tottenham Hotspurs wo benya a short stay e wo ho se head coach we any o ma kikambo ma amono Antonio Conte no wono so entimi anche e wo Tottenham Hotspurs wono boboko no na Manchester United ewe adwama so epe striker obeton begina ni mo aposontina ere ama boboko no Victor Gyökeres one striker ni din aba betodwa sanso ena yem Victor Osimhen enso din aba betodwa enya asemketo na legend e de ama Tottenham boboko ni din Manchester United Rio Ferdinand HM se Manchester United epe striker no ba begina ni mo aposontina ere ama Manchester United boboko ni dia wono agokanse no wasidi pen and what nas no who say striker we papa betimi aboa wo hu enti say Manchester United so CCC no mo proven striker on ba begina ni mo enso edema Manchester United boboko ndia Nigeria ni abranten ni Victor Osimhen and will be our recommended edema Manchester United so omunko fa no enso emfa emra begina ni mo emfa United boboko na Victor Gyökeres de derby on United boboko ntimpanyimfo enso enhwe se ombetuna kofa na abranten din the Victor Osimhen enso etimi edi aba ye Daniel Chire enso etimi edi ama wona Atlanta boboko ni eurom ni edi enkomo ewo Bergamo dia na ye eurom enso wo Bergamo ni edi African players wo enkomo ni efi Victor Osimhen wo Nigeria dia ni eurom ewo La Côte d'Ivoire ni na ene se omo defender ni den edi Brandon ni Kosonum enso so efi Bayer 04 Leverkusen last season eurom Atlanta Echo as loan player na ni loan no na ehiem se season no ba na wie na Atlanta for epedia
wɔn nso ebetumi afa no korakora permanent basis na ɔbɛtɔ na kan ɛde ama Atlanta boboko na anwummerɛ yi ne ɛto dwa ɛkyerɛm sɛ Bayer offer Leverkusen ɛne Atlanta agree ɛwɔ ɛyɛm no 20 million euros fee sɛ ɛyɛm ɔdilon ɛyɛ kosonum ɛnso ɛnto asonson akan ɛmfa ɛma Atlanta wɔn boboko no ɛwɔ Italy mountain so na buenso ne kakra efiri Bergamo ɛba ayɛde mu nkyɛmu no ɛnso etimi ɛde ɛma yɛtiefoɔ ne yɛnwuram ɛwɔ Paul Pogba na yɛndi ne ho ɛnkɔmɔ kakra nso ɛde a player yi aba ni o hyɛ mpadeɛ na kyerɛ sɛ yadeɛ sɛ nansan mu ne ho atimi akyerɛ ne yie pani nyina sɛ ɔkɔfa nnuro bi a na wanim sɛ ɛyɛ bad substance ɛma mpanyinfoɔ de wɔsom ɛto no so sɛ wɔntimi ɛnsi akan na ɛyɛ adeɛ sɛ ɛtimi aba na wie wasɛvo ne band no ɛnso awie na ɛnum na ɛnyɛ yɛte ɛne sɛ wokɔ AS Monaco boboko na no wɔ France band nso na wɔn ma ne Pogba ɛdi nkɔmɔ sɛ boy no ɛbɛgye atum na wɔbɛto aso sena kan mfie mmienu contract nso no ɛde ama AS Monaco wɔn boboko na boy nso ne efi Pogba ɛnso aso yɛ ɛbanti mfie mmienu contract ɛna Monaco ɛde ama Pogba sɛ wɔpɛ nkoade a wɔngintum na ɔmɛsena kan fama Monaco wɔn boboko ne edi Monaco ho nkɔmɔ no ne ɛteɛ ɛne sɛ ɛnyɛ Pogba nko a ɛne player wɔn ɛpɛ Osimhen Fati FC Barcelona ɛnso ɛyɛ one player boboko ne di ne Monaco esanso edi ne ho nkɔmɔ sɛ boy no ɛnso ɛngintum no ɔmɛsena kan fama Monaco wɔn boboko na ne akɔyɛ akɔnsideɛ ɛnso so ɛde ama Monaco ama nkɔmɔdie na akɔyɛ den a ne ɔmo reach out to FC Barcelona and sɛ no wɔhyɛ sika Brentford ɛgye pa de yadeɛ sɛ ano ɔden enti ne boboko ne den ne Monaco aka ɛde akyerɛ Bayer boboko ne Barca mpanyimfo sɛ Osimhen Fati de ɔmo pɛ nanso ne sikasɛm ɛyɛ adeɛ sɛ wɔn ankasa ne sikasɛm ɛwɔ soro enti mpanyimfo ne no nka na ne sikasɛm no ɔntimi ɛnti so na ɔmo boboko ne den ne Monaco nso no ɛmɛfa boy no mesina kan ɛmfa ɛma Monaco wɔn boboko no na yɛ di Barca ɛna ɔmo players no ɛnkɔmɔ no Nico Williams one player last year summer and then ya dey say Barca ni abrese o monsa ebetimi aka no mo boy a gomo ensa entimi anka boy no esan so stay here e Atletico Bilbao won boboko num enso emo Stadio San Mamés na ya dey say this summer no boy no enso ehwe say obi free boboko ne dey Bilbao wonum ahye na wo hye this week a womo en Bayern Munich mpanyimfo ahye 2 times adidi nkomo ahye the possible means boy no ebetimi afri Bilbao San Mamés no awuram enso ewo Bayern Munich for one ahye no ma memfa nto anim say after 2 meetings with Bayern Munich no ne eba enso ene say wo masan so akwakohye boboko ne FC Barcelona mpanyimfo say omo edidi nkomo say akwanya no besan so ba na Bayern boboko ne ni Barca esan so the bid no abre Bilbao na wono Nico Williams no wabetroses na kan enso ede ama boboko ne den ede FC Barcelona na ya de say after say wo kokohia boboko ne den ni Barca wono mo mpanyimfo no ma me emfa nto anim say na down for pa ani den ede ye Lamine Yamal enso akọ IG akọ post omumienu picture na omo ehye eyem na oman ni Dini Spain La Roja wono eyem national team jersey a boy no anso akọ post ama nkomodie no etem say ne boy na akọ post ni de na che say there is no smoke without fire enti ni we no epa ede eyade say boy no enso betimi aba enkonkwa eti say last year enso edie no edia ye dan ye enso etimi ede amawo enso so ewo basafo worum aso ye ne yeguso edi Barca ho enkomo no nietie ene say Gerard Martin one defender so akan ede ma Barca worum boboko na no share the European under 21 championship pa eguso ekos na boy no eka the Spanish national team under 21 who war so betimi aboa na the championship trophy no boboko ne oman ni Dini Spain enso etimi age ede ahyi omuna so na ne eba hm ese boy no apra wokọ no Gerard Martin aso ya nensa akwakowo honom enti nensa na akwakowo honom ne ho behia se obekọ asopiti na empanyimfo akwakowo no operation na nneoma nso etimi akoyi Barca empanyimfo hm se nyame adoma next week ade se omo esima wom behwe se boy no enso ebetimi awuram na ne nensa na eho atechuma no wom enso so etimi akoyi no operation nneoma enso etimi akoyi na ma Brentford din ede Gerard Martin a yede honsam enso etimi ede dan wo na yenko omani din Netherlands na yenko din komo kakra enso emfa free honum emfa emrade a Hathel one defender wosna kan ede ma Ajax Amsterdam won boboko no enso Netherlands mountain so na ne yeti ane se Brentford din Hathel one defender Chelsea ani abre se amonsa ebetimi aka no na boy no enso ede aba betudwa hm se
one no on pray no ho say obe free eye ayas one boboko no at the right time say mre no so a obekọ na so be pray ne ho no obehye mpanyimfo kutupa say omo enja no nkwesina kan abroad the summer transfer no so atnya bie paade onya bi da enso won football career ebi so wono kra no Holland mountain so awosina kan edi ema boboko ne ne ayas no nani enso agi yie pa enti won be pray ne ho enkonkotu mampamrika menema enso enkonkofa na se ni nyina ene se ono no nani agi emprempren enso so ewo ayas won boboko no ma yere ho nsam nyere ema yetiefo na adwo eyenwuram enso so Newcastle United for one aso ye adia ade sem Brighton and Hove Albion striker our free Brazil João Pedro striker woko American Community Sports Stadium wono enso ebutu osina camera nyoma etimi ekoyi no ma me emfanto ni say Newcastle United mpanyimfo enso ewuram ewo ho say Brazil ni abrantie wo monsa enso ebetimi aka na boy no enso abesina kan yema Newcastle United wono boboko na de ho nsem enso etimi ede ema yetiefo ewo kasafidie so nti the player on your street na yedi ho enkomo ende Newcastle United mpanyimfo enso monso nsa ebetimi aka na de ho nsem no so no ede ema yetiefo ni yewie ne krakra no na yewie enso ewo Brighton ni Emerson Palmieri na so ye ni nyina so sna kan ma West Ham United boboko no na ne eba etrim se wo ewuram enso so ewo ye ma Brian opanyin ni ye Graham Potter a ono ne head coach a opanyin no etrim se da bi summer transfer mpanyinfo nhwe no mo enjoy Emerson Palmieri so ekwan emfa every team nim na gwe enso ene ne free boy no na so ye eba ye bo etrim so no etimi ede amawo ha ena nwumre ensem ni nyina no yebetimi enso ede asi midin ede Steven Apia